Pozdrav dragi gledalci, vi gledate Kuvati dušom. U današnjoj epizodi pravimo voćni sladoled. Sladoled se stegao, spreman je za jelo, sada ćemo ga sipati u posudu i poslužiti. Sipali smo sladoled u posudu i sada ćemo kao dekoraciju dodati šlag. To bi bilo sve za ovu emisiju. Vidimo se u nekoj narednih epizoda. Pozdrav!